الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hürmetli cemaat, qadrli mümin Müslümanlar, indi hiçliksiz şu cuma saatlerimizde birlikte olup Allah koşkan əmrlərə müsnad qıyğan əməllərdən tıyılıb, şükürdən saflarına basıb, indi barçasında özünü sizin yerləşinə görək bir şadımız, barçasını selamlayırız. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Rabbimiz indi şu cuma saatlerine hayırlı olsun, bereketli etsin, dualarını kabul kılıp, hata kimçiliklerini affı eyle, tileklerine, maksatlarına iyi olup, uşuyla tanışta Allah rızalığı için amel hibdet kılıp, Allah yakınayıp, Allah subhanahu ve teala indi yalvarıp, dua kılıp, yeşerli Rabbimiz Allah barşamıza da nasip ve meysir kılsın. Kişilik dünyasının en mühim hem birinci negizi bulup, şınatlıkta gayretler. Hakiki yaşayışın, tüzülüşü için şu turmuşta tilekler olarak Allah Teala ibn Hatın'ı yarattı. Hamimiz Allah Rabbimiz indi şu dünyada Adem balası yaratıp, irlerine, amiyene ağlar yanaşesinde hatın kızlar yaratıp, şu dünyada Allah Rabbimiz merhamet verip, indi mümin Müslüman kişisi şundan dolayı gayre kurulgan her vakit niyet kılar. İrden Hatın'ın münasebeti durumunda Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bulay diyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Hem siz onun Allah Teala'nın mucizelerinden düşünüp buyursunuz deyin. O Allah sizler neşesinde, irler neşesinde yine hatun kızlarını yoktan var kıldı. Sizler koşulu için hem siz koşullardansın. Birbirinizge umuli tanışlığı tabu için hem Allah umuli tanışlığı tabu bir işinliğine değil. Hem yine şulay tırmışını alıp varı için Allah il bilen hatun arasında birbirine karada merhamet hisleri, birbirine karada merhamet sıfatları şundan dolayı urnaştırganlar değil. Yani şu durmuşta razıklı kardeşlerimiz illa hatun aile kardeş, hamide aileye kadar şu durmuşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlata ilk kişi nesrege ihtibar ederge kiş, hamide bulaşık halil-cifret ilk kişiye karata nindi münasebette bulurlar kiş ikenliğin. Indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durmuşu, anın sünneti, haminin anın yaşav rövüşü şundan dolayı özel bir son bulup durar. Ama Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bize eyle peşiksiz eden balası şu dünyada parlak yarattır deyip haminin parlak yaratılandan sonra irden hatun şu dünyadan bulup dünyada yaşar Allah Teala bereket bilsin, tunuşluk hamini iyilik bilsin deyip gayret kılar. Allah Rabbimizin deyine şinan demaveddetten ve rahmet liteskunu ileyha turmuşuna birden bulup alıp bağlı işin. Birbirinin işiter için, hamini turmuşuna alıp bağlı vakitte bir maksatlarına iyi bulu için deyip Rabbimiz Allah bizge anlatır. Hiç şeksiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özün hadis-i şerifinde Zeyd'e eyde işi dürüst edip turmuşunu alıp barılar. Haminde hatun kızgan paralarını izül eyterge, indi gamel kılarga. Hamine şulay kilisince halil-cifet ilk kişiye karata nişik uzun tutarga kişi ikenliğin bizim de hadis-i şerifler aşağı şundan dolayı anlayız. Hürmetli mümin Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala şu ayeti bilen İbn Hatun'un hakiki münasebeti durumda bizge anlattı. Ama Allah Rabbimiz Kur'an bilen
g'amini qildirib, Alloh subhanahu va taolo bor ekanligini, bir ekanligini unutmasha, Alloh rizoligi uchun shunday biz dunyoda yashaymiz, Alloh rizoligi uchun izgiliklar qilamiz. Har shunda Alloh rizoligi uchun biz endi g'oya qilamiz. Alloh taolo barakat bersin, tinchlik bersin, immonlik bersin. Sog'-salomat iymonni bog'lab o'stirgan baxtli hamda davomli duoshi bolalar bo'lsinlar deb biz shu dik ahamiyatli yo'lga oyoq bosib g'oya qilamiz. Er bilan xotin qo'shilgandan so'ng Alloh ko'ngil tinchligi, yana shunday baxt saodat qabrga tegishli bo'ladi. Shunga islom dini qadrli mu'min musulmonlar shu masalaga bezo'r ahamiyat beradi. Agar er bilan xotin bir-birini yoratib, bir-birisidan rizo bo'lib, o'zlarining tegishli huquqlarini o'tab, g'amil etsalar, shariat qonunlarini shunday buzmisha, bir-birini ishonib, bir-birini yoratib, tengdosh bo'lib yashaydigan hech shaksiz Alloh taolo ularga barakotin, ne'matin, hamda shunday muhabbatin beradi. Dunyoda baxtli, o'ngishli bo'lurga, hamda qiyomatda Allohning rahmatida bo'lurga Allah Rabbimiz nasip etsin. G'oya bo'lib kichkinagina jamiyat. Shundan shu jamiyatda biz bilamiz, bu Alloh taqdiridan ham shu aziz qadrli bolalar Alloh endi ko'rib o'sadi. Ertaga nima nima munosabatda Alloh qo'ya bolalar, nima amal ishlaydi. Hamda butun bo'lgan umtullarini shu aziz qadrli bolalar hamlar ishtirok etadi. Er bilan xotin tashkil etgan jamiyatda shunday shu aziz qadrli bolalar tarbiyalagan vaqtda bolalar urf-odatlarini ko'rib o'sadi. Ertaga ishonib, hamda o'xshab bo'lurga tirishadilar. Yana shunday endi Alloh taolo qilgan amallarni, so'zlarini eshitib turadi. Hamda qabatli boshlilar butun bo'lgan mishkilliklarni ko'radi. Mana shu yerda kichkina bog'dan kelishib borliqqa shunday turishlar. Butun xiyollar, tilaklar shunday bola deganisini qarab shunday natija yasay, o'zlarining diplomlar qilib, ham Alloh Rabbimiz endi shunday bolalar to'g'risida bizga Qur'oni Karimda aytadi, ishik turmushni olib borgan bolalarning ishik etilgan matlup turmuşda, edebli turmuşda, ahlaki turmuşda, hamşiran deyini olduğunu tedavik muhim. Eğer deyini gayet tunç olsa, anda nefret saadet barlığa gelse, işiksiz cemiyetimizde de tunçlık bulaşır. Yana şu ayında yetirgenler bir kişi Xalqın ilk kişinin fakültə, yaşayanlar yine şundan da tiyişli rəvişdə bulan məsələ hamida sabrlıq hissləri xalqın barlığa gidiyor. Müminler arasında tabi bulan o da olsaydı, öz xələc fitnə qarada mihribanlı, hamida şəfqatlı, irzatlı, hamida xalqın qızdırdı. Yana şunday Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizə xəbər edə bir ahamiyatli so'zlarni aytib, xotinga qarata yaxshi muomalada, ham yaxshi munosabatda bo'lamiz deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ona endi esga tushirib, ilk kishilarga shunday ilk kishi bosh olarak oyatni ta'min etib, qori, hamda shundan da xalajni eshitib, hamda bolalarni shu dunyoda shunday bolalarni to'g'ri endi o'stirib, tarbiya qilib, birlashib, Alloh endi shu aziz qadrli bolalarni e'tib turalar. Zo'r turmushda hamda vaqtlar o'tib ketgach, ularga xayrli fatiha berib, nikoh huquqidan da ruxsat beradi. Rabbimiz sallallohu alayhi va sallam davom etib aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. Hunna libasun lakum va antum libasun lahum. Xotinlarimiz sizga kiyim kibib, ham siz ularga shug'ullanadi. Ya'ni shu turmushda er bilan xotin nidir tuzg'ish talash, so'zga so'z hamda boylik ishlarida sehr, ya'ni kustiyu, nashanindir kishilashlarning oralariga ammo bu bo'lgan ayollardan yiroq bo'lish uchun
Allah Rabbimiz aytadi: "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Qur'on Karimda shifo topursiz, hamda Qur'on bilan amal qilib, sehrlardan, noshod kishilardan, bizni ulardan hamda qo'yi xizmatlardan yiroq bo'lursiz deb Rabbimiz Alloh bizga buyurgan. Shunga ko'ra janob Alloh ishonib, biz endi amal qilib, Alloh bor ekanligin, bir ekanligin hamda ongitib shu dunyoni, shu turmushni olib borishimiz Alloh taolo rozi bo'lsin, qabul qilsin. Hamda kelajakda mana shu izgi tilaklarni, izgi niyatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Innamal a'malu binniyat", har bir ish niyatdan turib, izgi tilaklarni, izgi niyatlarni turmushda da, hamda dunyoda da qabul qilib, Alloh Rabbimiz rozi bo'lsin, qabul qilsin. Ham hech cheksiz g'oyalarni saqlab, Alloh bor ekanligini, bir ekanligini ongitib, o'rtoqlik topirga, hamda sehrlardan, afatlardan, ochliqlardan, zahmatlardan, noshod kishilardan, noshod ko'zlardan yiroq bo'lish uchun din Alloh Rabbimiz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga usullarni ko'rsatib turadilar. Alloh taologa ishonib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatini egallab, ham Qur'on bilan amal qilib, Qur'on bilan shunday shifo topib, biz endi shu dunyoda kelishib yasharga, ishitib yasharga, bulishib yasharga, bir-birimizga Rabbimiz Alloh nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu Alhamdulillah Rabbil alamin. Faqad jalla wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انزل البركة والنعمة والفضل، اللهم افتح لنا برحمتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقوا بالإيمان، ربنا علمنا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أجعلنا من المسلمين، اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انزل البركة والنعمة والقدرة، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وجنبنا الرجس. Знаем, что Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: Бисмиллахир-рахманир-рахим, ва мин аяти ан халака лакум мин анфусикум азваджа литаскуну илейха ва джа'аля байнакум маваддатан ва рахма. Из его знамений, указывающих на силу и могущество Бога, сотворения им вас, и из вас же, Всевышний говорит, что для мужчин и женщин, для женщин и мужчин наличие пары дает вам возможность двигаться по жизни рука об руку, слышать, понимать, оберегать, ценить качества, которые есть у каждого из нас, человеческие качества. Он установил между вами чувство любви и милосердия, супружеских взаимоотношений. Поистине в этом есть знамение для людей размышляющих. Пусть Всевышний примет, воздаст и даст возможность не только создавать семьи, но также их сохранить, договариваться, слышать друг друга и, конечно же, получить удовольствие Всевышнего Аллаха в этом мире и в следующем. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух ва акимус салам.